Tembok penyengker ajak candi bentar pura alas rengket uwug ulian antem ombak di pesisir Sabe, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Tembok penyengker ajak candi bentar pura alas rengket ane dawane 3,5 meter uwug tamplik ombak. Bangunan ajak pelinggih di tengah purane disebuin kena ombak. Tusing je purane dogenan. Senderan anenan ombak di tongos akomodasi pariwisata masih kena tampling. Beton senderane pelai bang arus nganti ke pesisi. Pondasine mebungkahan. Yen sing enggalan benain subuh pasti lakar mebriuk. Niwayan Gatri ane medagang di pesisi Sabe nyelasang, ombake gede subuh mekudang wai. Nganti mecelep yeh ombake kewantilan tongosne medagang ulian bes gedene. Tim Bali Express ngelaporang.